gatiga igagesaba city obugima bwabo nanyorte nafasi n'omungi nabwo mu governor tukaenda bakachinka cyabo asenge njoko barotota na kubaho baremu nasenga kiyinto iwana tinga kerera ikama tuko yamatanga muna rero bakorera matangamo egero mweshimiwa Simba Arati akabaga gotokonya muna mwate buchitenti echi akatugora kisanduku cyabali bayito batumukire nabo gokonya kifamily eri bayikereke asenga kiyo bakon gitimbu ati amange ntayete ko batebyiga muno mu gusiye kwabeta monyore asama tukarure mai gantu abato musike Simeon ya chae oyole ngorro akatubeka masiki ameka mukenguru ku Ford people ekerenga kiyegete abagusiba kabwata bya sana lakini abantu bande batwete nebisa kubinde bito bwate seti yayikirenga kitwanyorire ebisa kubinde byarangire nga umugusi agambe usakole mirimo kenyengima into abagusibone to kwanga nkwancha muringa go kimutuga tubwate simwe shimwe Fred Okengo Matiangi basi bono nimbo atege toro ky'abantu babere ngitimbo ati amange nimbo atege toro kyo mweshimiwa Simba Arati na ndamenta ko family ekiga ote ya best family chonse sato ngekere family chielfu 20 ta 60,000 na kama wata Simba Arati garu 60,000 kere family nyora chielfu 20 na ndino mweshimiwa Fred Okengo Matiangi oyoche ta Kenya moisonde uchakire esabali yokomera nebyongosi binde uchakira mambia momoro lega komera n'abajumbe aumera n'abyongosi binde byo opposition egera bachaka u craft injera era agera togenda motu not munege saku patumna Kenya ngima nereke namukwanera nera nanga 60,000 nera ndetira abantu baitoga igachibase chirobwamo echire 120,000 chigo konya chi family echi egera kere family enyore 40,000 esenge encho yokulinda abana babo na kwakane school fees nganchere nkuwa naso munubwe kinyamulero yakora abantu wa media mbale gaiga mimi ninaongea kama secretary general wa UPA chama ambacho mheshimiwa Fred Okengo Matiangi atatumia kwa kutafuta serikali ya 2027 na sisi tunataka kusema ile serikali ambayo iliyoko kuna maovu mengi ambayo wamefanya kwa sasa hivi tuko na kitu inaitwa SHA ambayo haifanyi kazi SHA inafanya kazi ama haifanyi inafanya haifanyi kumekuwa na shida mingi pesa ya wananchi inatumika vibaya na tumesema mheshimiwa Fred Okengo Matiangi ndiye atakayekomboa Kenya na wakenya wote ambao wako hapa mheshimiwa Fred amerudi nchini Kenya kwa sababu ya kukutana na viongozi mbalimbali wale ambao wanaangalia kwamba hapa mbele tutakuwa na serikali ambayo itakuwa inajali mwananchi na si mtumbo yao we want the national government that the voter suppression ambayo inaonekana saa hii wanataka kusema mkisia kishika ID hata patiwa kwa muda ufaao wanataka kuleta waislamu wakuja kupiga kura Kenya those things will not be accepted and we must respect democracy ili tusaidie watu wetu tunapoenda mbele Mungu awabariki asante sana nyasaba sene familia nataka mba ichiba sijo soko boko na rinta achiko itwa tareba yake tingo na chaba nyana mbia chero soko boko biamono thank you biamono deputy speaker karatiga bas mwakirire igo gabana nire ngarwa gabana arwa 60 taribo Matiangi oru 60 taribo ero rure jaye ono yingo jere ko bonga abora gabana ibari inche tegera toba na chetega to gaite se family to ga kere family 41,000 kere family ntu achetaroro we give them 41,000 patirere ninanjini nganje tabantu baito na nabo komenta 20,000 ndere ya saba seseni kamuranje tubwate siaba kusiba minto nya saba seni monto yo maba konye familia iga monto yo mochia marichare abambore sachi moroje munante ne motuga ne bari monde bas bono moira ngora na inda baba ku okuruma motegerere nimanyete gentongo kora indo muremi umuya sana muremi umuya na manyete kara ukamengo mbe na maetoro bera atara kora kieke atara kuna moigwo toigo mukire kiri bono